prošli i mislim da je to i poenta svake utakmice. Igra kao igra nije bila sigurno, pogotovo u drugom poluvremenu smo malo pali fizički. Mislim da smo malo opterećeni zgusnutim rasporedom, ali najvažnije je da smo prošli, imali smo sreće u toj završnici, postigao sam gol, što mi je posebno drago i idemo dalje, šta reći. Pa svakako da znači, svaki pogodak svakome kao i meni znači jako puno, kao što ste rekli, za samopouzdanje, a mislim da je suština postizanja gola dobra igra ekipe i izrađene akcije s koje će bilo ko doći u šansu da postigne gol. U ovom slučaju, eto, u toj završnici meni se posrećilo, mislim da je to manje važna stvar, ali u svakom slučaju sam srećen zbog gola i donošenja prolaza svoje ekipe. Da, to baš se sigurno da se i danas primetilo, odražava se na padu igre što se fizičkog dela tiče i nadam se da ćemo smoći snage i u naredna 3 meča. Imamo se da Smederevo kući, pa opet 2 teška gostovanja i daleka, slovno rečeno. Kao i danas, evo, šta mogu reći, danas je da ova ekipa da je naučila da kalkuliše i sa snagom i da eto, u pravim momentima iskoristi šansu za postizanje gola i donošenje bodova. Mislim da je to